Evo ga, druga sreća, nadam se da će ovaj put uspjeti da se popnem i da me neće kiša otirati. Evo me u rakovom lazu, kao što vidite i rampu, tako da idemo lagano. Ovo je najdosadniji dio puta, ali bar nije toliko strm, ali je depresivan. Samo da napomenemo da mi je danas rusak dosta teži nego prošli put. A negdje oko 29 kila. Tako da pretežak sam. Ovaj put sam ponio kameru, prošli put nisam nosio kameru. Hoću da napravim neke fine fotografije, video da snimimo. I eto, sad sam sreo dvojicu momaka iz Slovačke koji je neko dovukao u Tisovicu i prešli su krug tamo na jezerce. Bili na jezercu, ali su bili onim običnim tenama za trčanje. Kažu da im je trebalo 2 sata i 20 minuta da siđu od jezerca. Tako da eto, malo smo stali, ispričali smo se. Ja sam se psihički pripremio za polazak. I eto, idemo lagano. Djeluje da nema kiši. Evo, fino je vrijeme. Bilo je prije pola sata, malo kišica je trusla. Evo, prošao je oblak. Tako da znam da će biti sparno. Polako, ne žuri mi se. Danas sam ranije krenuo. Tako da eto. 4:10 neka. Tako nekako. Nadam se da ću do 8 stići gore. Neću žuriti. Evo da skoku. Još neki malo veći od pola sata i to je to. Nisam žurio. Sparina je ogromna kroz šumu. Tako da, pogledaj to. Ljepote. Mir, tišina i ptice. I evo ga, nakon 6,2 km i preko 1000 metara uspona dolazimo pred planinsku kuću Jezerce. Trebalo mi je neka 4,5 sata sa pauzama. Vlaga je bila ogromna u šumi, znači nepodnošljivo je bilo, nije se moglo disat, bukvalno. Ja sam se samo znojio, sav sam okrvio. Ali poslije, kako je prehladlo, i kako je vjetar počeo da puši, pošto je evo oblačno. Najavilo se da će biti vedro, ali oblačno, možda rastjera vjetar oblake, ali ne puši toliko vjetar. A izgleda
izgleda da ću sam večeras noćiti ovdje, pošto na planinskoj kući jezerce nema niko. Vrata su zatvorena. Evo, ovo je stara kuća jezerce koja je razrušena u ratu. Evo, 655 metara nadmorske visine. Eto, to je moj dom za večeras. Sad ćemo ostaviti stvari. Vidim malo vode. Ako nema vode, znači morat na izvor jezerce koje se nalazi tamo odmah iza. Evo, stazom vamo i odmah iza tamo. Ovo je vrtaraš. Da vidimo. Da vidimo. Ipak neko ima. Ipak nisam sam. Vidi se svjetlo. Evo nas raja, sljedeće jutro napuštamo privremeno kuću jezerce, pošto planiram da se vratim tu jer sam ponio 2 ruksaka, teži sam ostavio tu, a manji sa osnovnim potrepštinama za danas sam ponio sa sobom, tako da sinoć kad sam dolazio, kad sam snimao kad sam prilazio u kuću, mislio sam da nema niko. Ali kad sam prišao skroz vratima, vidio sam blago svjetlo unutra, tako da sam znao da ima neko. Radilo se o ženi iz Francuske, Leticija se zove, i ona zadnjih dana prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu večera i noćas je potrefilo tu da spava. Tako da nisam htio da snimam, mislim glupo mi je bilo, žena je bila umorna i ja sam bio premoren. Napravio sam sebi kafu. Popio sam kafu napolju pošto je njoj smetalo. Smetao je dim duhana, tako da sam ispred ovdje pio kafu. Sinoć oko 10 sati nešto. I poslije sam malo jeo, skroz slabo sam jeo. I pokušavao sam ja da zaspim, ali nisam mogao da se namjestim, jednostavno neudobno je bilo. Poslije je bilo malo hladno, tako da cijelu noć sam se vrtio i oko 1 i nešto izađem vani, a planirao sam da snimam nebo, zvijezdano nebo, Mliječni put. Eto, jutro sam u 6 ustao, mislim ne naspao, nisam ni 2 sata spavao, u 6 ustao napočeo nasuo vode na izvor, napravio kafu, Letica se spremila, otišla odmah, ona ide za Boračko jezero pješke, kaže da ima 6 sati hodanja, a ja idem prema Zelenoj glavi, otišu i možda Botinima, zavisi se kako. Vrijeme je lijepo, toplo, ali vjetar puši, tako da mislim da će biti okej. Napuštamo privremeno kuću jezerce. Do Zelene glave nam treba neki sat i pol. Ili po mom 2 sata, pošto ja nikad ne žurim, zato što idem sam u planinu, opreza nikad ne manjka, tako da polako. Prva destinacija, Zelena glava, poslije toga nadam se otići i ako bude bilo vremena popet ću i Botine, ali vidjet ćemo o tom potom. Da ne najavljujem unaprijed, to je plan, a dokle dobacimo.
Tako da eto, krećemo lagano planinske kuće Jezerce. Idemo sad između velike i male Kopilice i lagano se penjemo. Eto. Pokaže gdje se penjemo. Zelena glava u oblacima, otiš u oblacima. Gore idemo. Lagano. Kad pogledamo sad, možda je najpametnije da botine preskočim. Ajde dok dođemo gore, nadam se da će se ovi oblaci razbiti. Nakačili su se, ne popuštaju nikako. Slabo ima, ček sam štapla gore. Nisam vidio slanac. Idemo gore. Ja iz Nikšića. Tačno da je sve lakše u društvu. Džaba ja takve smjene radim da vikendima ne mogu. Kad svi idu, tako hodam sam. Vidjeli ste malo prije kako je
vrh zelena glava, u magli bio. Evo izgleda da nas je sreća pogledala. Tačnije u oblacima, ne u magli. Ovo su oblaci. Evo, penjemo se na sami vrh. Ovo ostalo je. Evo vidjeti. Otiš tamo. Brat Blizanac. Kako ga zovu. 2097 metara nadmorske visine. Vrh zelena glava. 2103. Tamo vidimo Lupoglav, Ovču, Herać, vidna kapa Herać, tamo Cetina. Planeta Prenj. Šta reći? Bosansko-hercegovački Himalaj. Kakva ljepota, kakvo uživanje. Idemo. Penjemo se. Otkad maštam u ovom trenutku. I evo, napokon. Evo, jes mi novo prosvirao. I evo ga napokon. Najveći vrh Prenja. Zelena glava. Čestitam, momci. Čestitam. Eto. Da ih što više popnemo još. Dolina Tisovci. Velika kapa. Evo nas. Samo da se vidim fino. Evo je zelena glava. Spomen ploča. Eno ti tamo Lupoglava u sredini, Ovča, Herać, tamo vidna kapa, Herać, Cetina tamo. U sredini je Lupoglav. Lijevo ti je Ovča, desno Herać. Iza ti tamo dođu vidna kapa, Herać. I ovo je Kojino još. Cetina je zadnja tamo. Evo, spuštam se lagano u zelenu glavu. Dosta još malo. Ipak sam odlučio da neću da penjem otiš. Ostavit ću ga za sljedeći put. Sad lagano povratak. Planinsku kuću. Da jedem, popijem kafu, da pospremim, malo počistim i da lagano krenem put Konjičke Bijele. Hop, 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 opa, opa, hop. Što klecnu koljeno, što koljeno klecnu. Ovo je zaboljelo. Ovo je zaboljelo. Eto ga. Duš sam nahranio. Što najbitnije.
eto, napuštamo kućicu na jezercitu. Dobro iskustvo, lijepo je bilo. Malo hladno noćas. Neudobno. Ali šta ćeš? To su noći u planini. Nije hotel s 5 zvjezdica. Tako da eto. Od zadanih ciljeva popio sam zelenu glavu. Otišao sam, mogao isto popijeti, ali jednostavno nije mi se dao. Od tine sam nakuo nabrajao, ali ni sam nisam vjerovao da ću penjati, jer jednostavno i ovo nekih 28-29 kila tereta na leđima juče, plus treba dodati, samo sekundu, treba dodati da sam iz noćnije bio, da sam malo spavao, da sam noćas malo spavao, da je bilo hladno, tako da uzeti sve faktore i da sam na dijeti, naravno, u kalorijskom deficitu, da mršam, da sam mnogo slab ovih zadnjih dana. Eto, idem lagano prema Konjičkoj Bijeloj. Ovo je koliko je lakše nizbrdo, ali pazite ovo kade, pazite zubce, kakva ljepota, kakav kada, evo. Zbog toga volimo planine, zbog toga i dolazimo na njih. Ja moram pasti gdje stajem, ne vidim stopala od ovog rusaka. Začasti se kamen izmakne pod nogu. Opa, 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 opa. Evo ploče, opa. Gledaj ti gdje staješ, ploča će tu biti. Gledaj kako je to, kakav je teren, opa. Kako ona kaže, opet ću pasti. Evo što se ploča zove, zato što izgleda ako ploča. Eto. Gore sad kablovi. Opa. 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 Ovo ne mogu se, moram što napraviti. Sad na ovom dijelu ovdje. Ovo sajle. Ne daj Bože da se padne dole. Da se držiš. Evo me skoro na rampi.
Ne mogu više snimat, mrska. To je bilo to. Skoro 20 km. 1000 i 1500 uspona. U paklenim uslovima. 27-28 kila na leđima i to je to. Opet mudlava sparina krošu. Tako da, ovo će biti udjava. Evo sad ću pred rampu da nas neki 5 minuta. To je bilo to. Ali bila je dobro. Bila je dobro.